Ego ko mukama w'ikigongo mukobwa wanje wakuze bigeze ngaha sha uraje uve mu rwarukeje bundi nawe mwatanguye kwiga ibi bintu. Ego papa. Ego mwatanguye kwiga reproduction. Ego mwana wanje ha wakuze nkesi hama reka nze nzana agatebe sha tuganiye. Papa ngwino reka kansobanurire. Ego mwana wanje jenje ngaha kugira ko warumbariye ngo ugiye kumbaza. Rero ndaguteza amatwi ngaho tangura umbaze nta kibazo. Ngufise ibihe bibazo? Papa ikibazo mfite ubundi umwana aturuka he? Aha yego cyane. Mwana wanje ni mpamvu nakubarenga urimo uraba umuntu mukuru. Ubundi umwana n'urugendo rukogwa ariko aturuka mu gitsina gore nta mugabo atwita nta mugabo agira imbanyi. Ego umugore niwe afata imbanyi yamara gufata imbanyi ubugera akazabyara umwana binyuze mu gitsina ciwe. Uri kuranyumva? Ikindi kibazo ni kiye mukobwa wanje? Ikindi kibazo mfite abanyeshuri twigana barambwiye ko umwana w'umukobwa azanye amaraso mu gitsina ngo abakeneye ngo umuhungu baryamana. Ibyo bintu koko nibyo? Ego basha mugamo w'ikigongwe kuva amaraso mu gitsina birafise ijambo rimwe bita imihango. Ego iyo mihango rero ingene iboneka canke se impamvu ayo maraso aza nuko twaduhejeje kuvuga urugendo uko umwana aboneka ni ukuvuga ngo mwikaye yawe nk'uko biraba urabona ko dufise igice kimwe cy'ifoto y'intanga igitsina cyose cy'umugore na hano turafise igice cy'igitsina cyose cy'umugabo. Ego intangangore yitwa ova mu cyongereza noneho intangangabo ikitwa sperm mu cyongereza. Iki murimo murigamo uri kumva mwana wanje? Je nadize kera tubivuga mu gifaransa ariko ndajya no kurondera ubumenyi nanone mu cyongereza. Bishatse kuvuga iki rero? Iyi ntangangore iyo yamaze kwera urumva umukobwa amaze kugera mu gihe cy'imyaka 13 n'abayibonera ku myaka 9. Ego none iyo ageze muri icyo gihe intanga ziba zaratanguye kugira ute gukorwa. Zahezwa gukorwa iragenda igahagarara hamwe mu dusabo tw'intanga aho iza kugira ute gutegerereza. Ego iyo yagumye rero irahamara iminsi 3 yonyene. Iyo minsi 3 yiheze nta ntanga atarahura n'umugabo ngo intangangabo ihure n'intangangore cyangwa se raba ngaha araba mwana wanje uraba nyene ingene nkaho ukuntu bimeze. Nukuvuga ngo intangangabo iraza intangangore igahite iyifata. Ego iyo amaze kuyifata bita bigenda nyine mu byo twita umura ikajyayo kukurererwamo hakazovukamwo umwana. Ariko rero amaraso aboneka gute ku mukobwa? Iyo ntangangore yagumye iraho yasamye hamwe itegerereza yazabura iza kubura ya ntangangabo iza kugira ngo bifatane noneho ikageraho igapfa. Iyo imaze gupfa irahinduka amaraso ariko agize ute yandiye. Ni mpamvu ubona amaraso ava mu gitsina cy'umugore iyo ari mu gihe cy'imihango cyangwa se umukobwa abasa n'ikigina. Wabyumvise? Ntibivuze ko iyo umuntu yagiye mu mihango aba akeneye umugabo mwana wanje. Dore ibintu by'imibonano mpuzabitsina ni bibi kubera ko iyo ubikoze bidakingiye ushobora kwandura umugera wa sida. Uri kuranyumva? N'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina nibaze bagushuke mwana wanje. Ego mwana wanje ndakukundira kunyumva cyane. Bivuze ko ubwiye umukobwa agize amaraso mu gitsina aba yagiye mu mihango. Papa uzi ko bari baranshutse koko? Bari baragushutse umwana wanje ejo muri nari kubona byacomotse ubundi ugatujya gushaka igisore kandi ndabona urashabadutse mwana wanje kandi cyangwa warabikoze mwana wanje? Oya papa reka naba narabikoze sinkubwiye. Ngomba kakaye nari guhita ndagukuramo amenyo 3. Tufyinata nanje ntibaze babashuke. Ni nayo mpamvu nshimira leta y'u Rwanda iyo yashizemo aya masomo mu gitabo kugira ngo batangure gutoza umwana akiri muto. Twirinde inda zimba cyangwa imbanyi inda zidateganijwe ziza kubera umutwaro leta. Ugasanga mwabye abana nk'utugurube benshi cyane ukaza gutuma injya zikabura ibiciro ku isoko bikazamuka kubera ko abantu babaye benshi. Bivuze iki rero mwana wanje? Ibyo byose mu gufata urushinge mu kuboneza urubyaro ni mu byo bita family planning mu kugira ute
mu kuboneza iki urubyaro tukabyara bakeya dushoboye kugira ute kurera. Niyo mpamvu mwiga iki iri somo kugira ngo mwisobanukirwe. Yego mwana wanjye, je ko mbona ufise ubwenge, ko mbona ubuhinga ari bwinshi, ko mbona ukurikirana mu ikayi yawe uzi no kubaza, watsinzwe kubera iki mwana wanjye? Hamugaragaza ko je Karori mbyara umudurumu kweli. Ya papa iri somo ureba ahangaha niryo ryansinze kubera ntabwo nari ndizi ope. Mwana wanje ubutanuze wongera utsindwe. Ego papa, kuko ibyo bituma wangiriza kazoza kawe kejo keza. Ego sa mwana wanje, shakomeza umugabo ko umugabo si kwambara ipantaro gusa mwana wanje. Ego papa, ubu ngubu ntabwo nzongera gutsindwa pe, iri somo ndarisobanukiwe cyane. Sawa rero mwana wanje, ureka mbe ngiye mu kazi tongera ku mugoroba, kandi uriya bodyguard nazanye ngaha nako ariko suzumbarire. Papa nzabikubwira ariko nawe yatangiye no kunanira. Ndabizi ubwo ari gukora neza, yagukontorora udushinzi tw'iki gihe ngo yakunaniye. Mubizi ingene ndagutabira ukuntu byari bimeze. Sawa rero mwana wanje. Papa akazi keza. Ndagukunda mwana wanje. Ngaho mbwira rero ubwira iki se Seri? nahuye nahuye na sheri wawe turi kureba. Sheri wanjye kumara sheri wanjye nde cyane umbeshye sheri numbeshye shana amakuru mfite pe kuko nawe nabonye numbeshye sheri kuko twarahuye bana kuri Seri sheri ko harahiye ku muhanda mu masaha nimugoroba. Mu masaha nimugoroba sinakubwiye papa agiye gutya nzanire ngo bodyguard. Niba ari umusazi simbizi, ubwo nagiye kubona muri ayo masaha nimugoroba rero mbona azanye sigadi mwahunze mbona mutuye hasi. Nimba ari umusazi uriya umukozi papa yanzaniye none situzashobokana, ntabwo twashobokana pe, arakarishye. umva rero gadera twawe arimo kumbaza ngaragushaka ngati ko ngiye ko mu masaha y'ikigero. Ubwo wasanga yaraje kunyisurira, nabonye niyo bodyguard imuzanye imutura imbere ya papa twari turi kwiganira. Narumye nubwo nyine bwegera kumbazaga ngati nanyeka turi kureba mu rugo wanyu. Ngati nyine reka njye kumureba ndebe kariye. Nyine nuko byagenze pe, nuko byagenze. Uwo umukozi ni umusazi, ahantu hose ngiye aramurikira, muri dushe aramurikira, mbese yirirwa agenda aho byataye. Ese undi wazamwemye ntazaga kukukubita? Nzamwemye se sha arabyumva, arambwira ngo icyambuzanye ni akazi. Ariko papa wawe rero wabiteye? Papa niwe wabiteye. Nuko ufite umutekano n'undi yakureka. Nose nzabigenza ute ngo impamvu ngo yabiteye ngo amuzane nyine ni ukubera nagiye kuko musi wumvise ko banshimuse. Narabyumvise. Niyo mpamvu ngo yamuzane. Cyane ariko nanone nibyo yango bajye bakurinda ngo tazabana n'umuntu Shabyihore wowe nubizi, ndabona hazazamo n'ibidi. Nose umuntu ujya muri dushe akankurikira wa muntu we. Nanone uwo muntu rwose uzabwipfa wamwiyamye yagukora n'ibintu byamfura mbida. Nose Seri ahantu mwahuriye wowe wari uvuye sha nawe usigaye ugenda. Umva nyine shani nanjye twaza kuza amakuru yarameze shana nyine cyakoze uzagaruka cyangwa bimeze bitese. We bimeze bitewe. Bimeze biteje. Fresh. None Sawa. iri joro se muri kuvayo mukajya Igiye mu butembere mana. kandi mbonye muturutsemo hariya mu mahegene. Kandi ibyo bizanye. Abe kuri ibyo nimunyikubitire mu biyashanira ngasigaye afite bodyguard. Bodyguard afite hariya. Ye baba we. Bodyguard afite hariya.
ni umuguruko gusa. turashize imbwa yihunguye ifu none isigaye ifite bodyguard uriya umugabo ko ari umugore. Reka nguhe inkuru rero. Ejo bundi shere waze kumusura. Uzi ibintu bodyguard yamukoreye? Aza mutura imbere ya kariya gasaza. turashize Amuteruye. yaramukomeye ukunze. uzi noneho kariya gasaza gafite amafaranga reka tukibede inyuma ntabwo yakwihungura ifu ishake bodyguard noneho nkajya gakura amafaranga kandi ubwo namwe ntazajya bambaza kubera tuziranye muzajya mwira ati nyine vava turamuzi ni umwana mwiza aritonda abambaza ati vava gute witabwa ati nyine vava turamuzi ni umwana mwiza aritonda kibazo iyo dira ubwiye makara gasaza gafite amafaranga menshi n'ingenda kumutinda ni redi kubikora ibyo bintu rwose uri kumva ni nzajya mukuraho nk'udufaranga nk'ijana nta kibazo umwana siko bimeze ahubwo uzabikora gutyo nyine reka nkwereke tubikoze ryaraho ejo bundi njye nzajya kwirebesha kwa Shanira kuwa gatatu nta kibazo ni gahunda agende kumureba Imana izambabare masange papa we ntari muzajya mwikoreshwaho mwisekeshwaho sibyo byiza ni sawa nawe azatwarwa tuvuga ati ko kayakana kamuntu nzagenda nyambarishijwe nyine ibintu birebire avuga ati byakana kakarokore mbona uko nzayamura ahubwo umva ikibazo gihari buriya bodyguard nibabwiye ngo inarinde kare ka bodyguard nyirinda Shanira kajyana muri dushe muri ki ahaha wararya umungu sibiba aho namurira muri dushe oya kumurya wapi yamurira muri dushe neza ko kimwabonye ko mujyanye muri dushe nimujye kumviriza aramuca umuco mwiza aragasaza katakagoyitana wakino ubwo se urumva isanga waze katereka kubitinda kanigire ku muhanda kugura amayinite ariko kuwa gatatu ni gahunda uri kubyumva nawe uri kubyumva ndi kubyumva neza wa gatatu ni gahunda uriya musaza ngiye kumufatisha ku buryo n'ikindi gihe mujarire kabisa sawa ugereye amahoro mujye kwiteretera dore noneho kanoko kuko ubu nshaka iki ko